Jotono khulumung ya fare Durdoshanni studio norokno haino hailam shokfiro. Jeng tini omo hai borok kaisane kok salainai a borok jengno freedom tunani yakni belai kheno shak jaito kha. Aw jini Bharat hayok mane British rokni yakni bahai ke yok kha aboni kbang ma joba jeng saiman layo. Omo hai joba khlai thani no khoroksa joba khlainai borokni bini lifestyle mane bini je struggle tong mane aborokno tinai jeng tini saiman nai. Bakhoroksa ordinary borok ni hoite bahai ke extraordinary engkha jeng aborokno tini saiman layana a borokno jeng father of nation hingke joton shini layo nor joton saiman kana jeng oro Mahatma Gandhi eba Gandhi jini koklam no tini jeng oro koklam shalai aboni bagui no jeng tini oro koklam shalai na bagui nai lamsogui na harka chini studio Tripura Central University ni philosophy department ni engai nai oro assistant professor Bhupesh Deborma sir no borom konang no khulumungya fore chini studio lamsogo Aw, jeng to oro tini father of nation khoroksa belai kheno jeng bumung kuchu gubo khai kalangka chini Bharat hayok thani jeng puila no jeng bini life history eba khe bo bujorawa achai mani aborokno tuine jeng puila saiman layana bini alaibu manu tuine jeng saimana thangka abono puila bini achai thaiboro bhaike achai kha charai chorarogo bo bumu hai borok tongmani abono tuine jeng puila saiman layana Aw, hambayo jorani bagai puila no M.K. Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, eba Mahatma Gandhi ni kok sana thangkai sing bini life history no sing kya saiman thai klayo. Bo 2nd October 1869 BC wo Porbandaro achayo amo British period okhe amo Porbandar state bo hinjago tabo ke sing Gujarat hini saimano. Engkai bini Bhuphat engkai Karamchand Gandhi tai bini makai Putlibai Gandhi engkai bomahai family o achai kya hinmale bo kaisa middle class family o achayo bania family or bono by caste sana thanga kai bo Vaishya caste or Vaishya family hayo achayo am ta na kai merchant or trader caste hinjago chini Hindu caste system ni mote nai kya kai Borok merchant by tradition am high caste abo ase mani. Engkai tebo saiman thai klayo jeng bo ase mani family bini Vaishnavites Hinduism no borok follow khayo. Jemon sana thanga kai jini Hindu tradition bo denominations kabangma tongo juda juda kai bagjago a bagjag mani bisingo Vaishnavism o kaisa tongo Saivism am hairo kai bagjago. Engkai bokai Vaishnavites family o bo achayo omo tamungai Vaishnavism family no tamungai angor bisi joraki sanai samani hinakai omo bai bo bin life no influence khaijama to am ta kisaulo chung salai finai engkai bo kaijaka Kasturba Gandhi bai je a jorawa bini age 13 years high engkai Kasturba Gandhi ni ke 14 years sini chung jot je bini kabangma sijak mung bijabro nugu engkai amonilo jengtebo saimano bini busa butironi kokbo omo kya saiman thai klayo bini busara khorok brei tongo khoroksa ke joton sayokrai hinjago Harilal amonilo Manilal amonilo kai Ramdas tai Devdas engkai okononi bisingo o khorok brei ni bisingo konoi achaikha South Africa botongi fru Okay, amonolo teb bintai life history no kya sa ke sketch khana thanga chingnu go BC 1888 afro bo England law porina bagi thangmani okay tebo saimano 1891 BC bo London barrister at law pai bo India o firogi faika bini pora law pori pai kifil buka yes bini barrister at law qualify khai bo India o kifili faika engkai omongkai bini life ni chikon sa historic kya katsa live buma hinke boni amokhai to jeng saimaka bo je charai phangse bumai to bumu hai porikha hinke bo omo hai khainai jeng to bono father of nations hinja go hinke ba bini langmao bo bumu hai ke mane boptei samung lamao himtani bumu hai mane influence ngai bumu hai ke bo himka aba boro boro influence bane man kha bo amai samung khlai thani aborokno kisa saimanan belai kaham question buku gomo Tanin kai sung jesa borok fano
जों जोंनि लाइफ टाइम जों कथां तंसानि वो जों केबया केबा इन्फ्लुएंस खालायजागौ ओंखाय इन्फ्लुएंस खालायजामाने कक फायगाखाय जों साइमानो पुइला ओंखाय बिनि मा बाय बो इन्फ्लुएंस खालायजागौ बिनि मा बाइक इन्फ्लुएंस खालायजांखाय जों बिनि फेमिली बैकग्राउंड आसिनायदि बो हिंदू फेमिली आचायो आरो टप तोरु ओंखाय आमन बिसिनो बो वैष्णवाइट हिंदू ट्रेडिशन बो तोरमानि बो most of the time no price someno botamo binimani khugo thousands of names of gods and goddesses kaitai binimano to jotono siwo belai devoted tai religious person ikhnau inkai tamo khlai every morning bo nini Srimad Bhagavad Gita phano hindi Ramayan phano hindi Mahabharat phano hindi bo omobai daily belai ke bo krung laijak binima me belai krung laijak engkai amon bagai bo puila influence mani binima ni hoitena bo influence jeng phai mani engkai Hinduism Hindu tradition hoite bo siringi phaika for example sanathang khai ahimsa or non violence in mani bahai kai kebono toktharia butharia ओंखाय ताय बरक डक्टं बाहायके हामजाकनाय और बरकनि कक सिमिया इवन निनि माल माता स्टक छतकटिनो बाहायके हामजाकनायनि बारसिम स्रिं फाय माने टंग कचांनि बिसिंते राइट ओंखाय आमोनलो जोंतेबो इन्फ्लुएंस खालायमानि बिनि हिस्ट्री नाय फेके नुगो जों हिनमानो बिनि असक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली बो बाहायके बरक बाहायके बो असकाय जुदा जुदा philosophy juda one sumung juda borok by influence singkha mo belai one masingsa bongni family borok almost bo closed ended ya that means ekdom bongni one suma khasuk jagya je nangmani tomung kaham srungna nangmani eba ketal srungna nangmani am borok accommodate khayu am hai family bo brought up ungo engkai tebo sing saimano e am hai family bo tomani bagino nini juda khulumung juda manimung juda religion ni religious tradition rai bo influence engkha bhai keng khanmale bo bini pori tongma joran simino bo Srimad Bhagavad Gita Ramayan Mahabharat amoni loglogi Buddhism Jainism amrai bo tachotong bo kaham ke well versed they were importantly steps hatai klai bin influence mani kai bo jefru English people rock by bo tin time relationship kurung laikha afro kai bo nini Leo Tolstoy ni kaisa famous writing belai famous tongo among kai the kingdom of God is within you the kingdom of God is within you by bo belai can influence kampo taibu tongo John Ruskin ni unto this last ni Bible bo belai influence sangkha that means bini life bo je influence mane kaisa baya kebang ma religion by kebang ma important personalities omrai bo influence sangkha हिंके अमहाय न जों जे ब सक्सेस रक अंबाय माने हिंके गोबां मा बर' रक बाय ब मालायखा गोबां मा बर' रकनि होइते जे इन्फ्लुएंस माने बोमो हाय ब प्रिंसिपल फॉलो खायका माने बोमो रायदा उकरक न ब गोबां को एडप्ट खायना हारका आबन परे ब माने बुसकांगो सामुं खायनानि आगोखा आमहाय जंगैमा ताबुक जों नायनायनि बिनि लाइफ न जों बिनि contribution naikaka binam contribution hinmano bo father of the nation hinjangma haino hai hinjagya bo bini India no askana contribute khlaika tai South Africa no askana contribute khlaika even sanathanga kai entire globe no bo belai contribute khlaika unka omno jeng tabuk bini o je kathang tongsak bo kathang tonglangma jorao contribution laimano sing duita bage sing two parts klai sing naina khabo naimano among khai bo South Africa 21 years tongmani 21 years bo South Africa tongkha khai amoni ulo se bo India wo phirogi phayu khai am sing sana tha khai bo 1891 bo
1891 to bo India firogi faika okay I think most probably bo 1893 to 1914 yes 1893 in 1914 no bo South Africa tongkha acha okay omo kaisa part tong bin life ni bo contribution de mani South Africa ni part South Africa botamo khlailanka ngai tai kaisa kai 1915 ni simi 1948 jora 1915 is 1948 jora bo India tam samung khlaika ngai tabo boro jeng nang je khagnaite divide khaika bini contributions boja khaibani mane freedom struggle rongni bisingo ha amonoko ngai jeng mono takya salaina thanga kai South Africa bo tongpuru jeng kaham kai se bo South Africa bo thangmani bini history sia borok kom no hini mano bini history kwang mano siwo bini life sketchbook kwang mano siwo bin contribution bo siwo ngai South to phano South Africa bo tamuklaika South Africa bo thangmani bo in fact aro Indian merchants dok tongo amo sungorok award no sung sayaka bo ngya aro social discrimination ngi tongo South Africa a jora social discrimination to bom amo sanathai social discrimination hinmano tebo amo racial discrimination hinmano kai social inequality injustice ngi toma jora a jora Indian merchants tok tongo South Africa Indian merchants tok no tamungkha borok kwbang ma phasing tei borok aroni so called white people white people rock as a racial discrimination by racial discrimination South Africa sing simon black people aro racial discrimination ing to black people versus bomte white people hinai okay white people dok dominate khai toma jora okay dominate khai toma jora tamo Indian stock baza tongo merchant stock okay a merchant stock ni bagai se bo thangmani indeed South Africa a merchant stock bagai bo boni justice ni bai fight khlaina ni bagai thangmani okay haipano borong ni justice ni bai sim fight khailia bo even South Africans aroni the native or South African indigenous people hinjanai borong ni bai bo struggle khaika amon bai no tabuk suk jorabo tabuk ni jorao bo bono South African stock even aroni great leaders even Nelson Mandela sonobo borong no muitu khlaya tongi manya okay azagang tai kisa kok follow is hanamu suman ke South Africa bini South African struggle no chungya ka dei bini principle bini philosophy bini ethics eba morality hinmani amorok no sung saimanya okay amon bai sung binaro chung nai ne kha kai nugo South Africa bo tamo khai ka hinmale bo social justice ni bagai se fight khayo equality ni bagai se fight khayo inka azaga wo indeed sing kam ke wan suktai klayo bo pula thangpuru ke bo wan suka je ang bo khoroksa England do tongi fainai England do barrister at law pai fainai ang bo amosuno equal respect manai hinai but ultimately om hayeng liya bo am hai respect malia even bo train ni jora khiklai jakha am bo joto ne siu kaham kai even bo omo simia je jaga racial discrimination ngo ajaga sana thangka kai kisa sitra khaino ngo biking hinmale nung kufur jat bai baksa nung lama gana himaya po ngo okay kufur jat dok je jaga first class train seat occupy khaimano aja nung ang khlaimanya that means angoro saitom black people doni ko okay aro nukja kha bonobo chikon sa borok bini size bisi toria Gandhi borok bisi bo toria bisi kusugya kusukotma buya kaya jaga bono bo sak nanglia bono training khiklaika bo aroni simino racial discrimination bo tirik romi mankha kaya amo simia even aro land revenue ni taxation dok matter bo koma tongui thango ang at the moment at details so thanglia but jumui tunar thaingkai bini je philosophy bini je struggle khanen je fight khanen thamani kai bo Indian stono bahai as a social injustice tomani amun hoite phiogiman bo amosi bini target tomani ngai tebor ma satai klayo South Africa ho bini bo experiment kha experience kha hini mano bo moi experience sungai ne di bini autobiography the story of my experiment with truth Mahatma Gandhi ni kahama kai sijak the story of my experiment with truth kubui
kubui by experiment simani that means bo South Africa bo je amorok jotto aroni social picture aron society bahai ke ingtong aro bahai social discrimination racial discrimination ingtong that means aro kaham ngmale komno hamya ngmanin bisinuk jago azorani history onai ne kya kai ngka azora onai di boar tamsa experiment with truth hi bor sapro bo singkam kai siwo Mahatma Gandhi bo sob somoy bo kubuino naitugo do or sing wan sutekle kubuino naitugo ngka o kubuino naituk thani bo tamo lama follow khaikya among ka apluke phayo bini ahimsa eva non violence sin mane that means ahimsa ni bisingti ke bo kubuino mankha okay bo soy simple line by bo sajak all men are born free and equal ni that means jotto borok no free tai soman khaise achayo kebo jat kotor kebo jat chikon hine achaya kebo asai phurun simino borok hamya angi achaya buman bohogo tongprubo buman bohokni achai phaibrubo amo borok no borok ate kun kokere nung bahike tori amo se matter khayo ngan bagai bo jotto borok no equal khai nukjago that means jeng South Indian unko bini struggle sung nukjago jotto borok no equality rinan bagai bo struggle khaimani aron hoiteno bo chengo puila changsa jangmani aron puila changsa jangmani nka aron simino satyagraha movement hini asai phemani inka o satyagraha movement hini je achai phaimani o satyagraha movement tamo abosiki cha puila saimani hambai belai interesting issue satyagraha hinmani naidamno satyagraha omo kok thaini no thaisa khlaimani kok thaini no thaisa khlaima klayo satya hinma kai english kok thai beke truth hino kubui agroho angka muchung mani that means jeng mono literally sana thangi sebai sukrubi sana thangka kai omo kubuyo tongna muchung ma chini kok bai sana thangka kai kok borai sana thai kubuyo tongna muchung mani that means kubui tongna muchung mani kubui sana muchung mani kubui samung khlaina muchung mani okay omo sara tai chini langmo kunu kore jeng kubui tongi mania khai jeng ahimsa no bo jeng follow khai mania Mahatma Gandhi soise clear kai sajak je borok kubui tongna muchung nai je borok satyagrahi na muchung nai that means je borok satyagraha no follow khai nai bini disciple na muchung nai or disciple means Gandhi ni disciple hinmani ya satyagrahi hinjago bono satyagrahi na muchung nai bo kubui follow ma khaine kubui lama follow ma khainai kubui ma tong nai okay o jaga satyagraha bo oje mono naikha kai sing political creed haike bo sing na sigi mano no doubt hain pano major issue unkamo bini ethics tai morality by se bo lead khaijago bino ethics tamo or ethics jeng montai ke sukrube ang disine ethics eba morality hinmani kai tamo hamya saiman mani okay bo tamo hamya saiman thani oro bini buma bai je phurungjak mani a family tradition bo influence tongo ngai Jainism bo influence tongo even Christianity bo influence tongo okay oro sanatha kai bini ning satyagraha phano hindi sarvodaya phano hindi nya kai trusteeship non violence phano hindi omo jotto jingna sine ke mo jotto thumui rogai kaisa khaitu kai bini ethics omo jotto tamnai blend of all these disciplines all this philosophy ma haise jingnai mano mane mungsabai te mungsabini korungi thango nung satyagraha nung follow khaina thanga kai nung sarvodaya bo korungi thango ngamung logi nini trusteeship bo korungi thango that means bini social aspect of bini contribution tongo ayang kheching sarvodaya ni kokhini saimano ngai ni political aspect of bini contribution tongo am kai chini satyagraha ni kok saimano amo simia economic arena bo bini contribution tongo among kai trusteeship hinjago
Ngay Sotyagraha ang tay kisat sa follow gisine. Or Jainism ni kok ang tay kisamas how. Jainism, Christianity, Hinduism basically. Tar mane moye je juda religion no kay Gandhiji yakadi kahin ma kogya. Bini thani joto religion no equal. Joto religion no equal. Karon bocharai furung semino inspiring ngai phaika bumani yakte ngai joto tong kathani bo je a ukorong bo joton poribai kha shaiman kha abon bagene bote bo influence angkha ni manuta. Right. Ngai oro je nang thang semani truth or je kubui satya hinmani. Omo naidi okubui tamo saiman thani bini langma kubangma bini many years bo spend khaika. Means entire life bini life se experiment hinimano bin life se experiment nka experiment khaitani tabuk bo rumo thangpro ni Jesus Christ ni cross nu gei historical record sawo bo kap kha hine tamui kap kha bo kap kha Jesus Christ asuk borok ni sumsok ni bagai bo cross saka mathika. That means bo Jesus Christ ni personality no bo belai ke hamzak ka ajorawo. That means love ni phaya hamzak ma positive love. Haino o sangsar ni kisa sa hamzak ma ya ekdom love belai kotor senso joto no hamzak mani. Okay nin Jainism bo nai phaya kai chingnugu arbo ahimsa no ahimsa phayo mani ta khogdi borok ta buthardi. Okay, am haikena Hinduism bo phurungo ahimsa hinai jotto manino no ador jotno khaidi. Okay, kono religion fano o borok no buthadi o manino tok thadi hini kono religion fano phurungya amoni bagai bo kubui tai okay nini ahimsa omo bini life ni principle ngai thangka. Alamatino bo turuk ke boro rokno bo haina ne bo khakata hinke omo haino chungsana hinke bo bini education no hinke mo bomo haike bo nu mane alamate himtani bo je lukurok no phurung mani a phurung mungni mane lama bomo hai ni bo wan shugui phai tabuk suni education kok sakai kok kabang ma hain pano jora kisan bising sana nainai education o education hinmani tamo tai education goal eva naharmu tamo amo se belai focus klai ai mane bini philosophy bo amo no tui tamo one shot right first point education tamo hinma kai education means tamne all round development hinmani all round development tamo body chini busak tomle body tai ki sakai mind omota mind ngai tai ki sakai spirit o kathamni combination jefru ngo apru se true meaning of education fulfill ngo angta kisa follow gerisine ora singkaba body chini jotoni no human body tong na human no sing apply klai kai chini busago tamotong langma tongo ngai tai chini sense organs tongo ngai tai romdi sing mokol bai chingnugo ngai buku bai kok sawo khunju bai khanawo ngai buslai be test khayo ngai bukur bai ngai tamo sing bomo kutung bomo kasarok saimano ngai omo ngai chini tamo hinai chini physical body ni kisa bini features hai ngai tabuk chung ang tai kisa example ka chikon sari nai moni pore amon pore mind kai tamo sing sixth sense organ hinjago sixth sense organ hinmani kai chini normally 5 sense organ tongo am badeno 6 sense organ tongo omon kai mind hinjago kai mind o je mind hinmani om bai ke sing tamo one shugu kai english kok thai beke intellect hini hinjago rationality omang sing jepro why hini sing question khaya pro kai omoni sound phai pokhorok ni acha ngai tabuk chini spirit or eva spiritual hini phaikia kai aro tebo sing klai kok thaibe sana thangka kai chini feeling chini wan sukma rok ngai eva chini emotion rok that means sing haino sing khai kok salai pro kai heart hinjau educating your heart nini khano nung educate ma khainai
नायदो जों गान्धीजी तेबो साव जों सराय खरक सानो जों बनो फिजिकली सामुं खायनानि रिदि बनो मानि कैसे या फारिदि ब आमनो तामहिनाय ब आमनो वाइसु बुलोंनाय वाइसु जानाय ओंखाय आमन हयतिसे ब सोलोंनि फायनाय ओंखाय दैट मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज वेरी इम्पोर्टेंट आ जागो आमनो जों जेफ्रो सराय हेके जों आम हेके सोलोंयाखाय जों सोलोंनि मानिया आम मेटार दं ओंखाय आमो सिमिया very important issue ओंखाय इंटेलेक्ट बर' रकनो कायसा जों काइटर फानो हिंदी गॉड फानो हिंदी गिफ्ट रिजामा दं इंटेलिजेंट आज इंटेलिजेंट नि लगी जोंनो फ्री विल हिनि कायसा रिजाक दं फ्री विल मीन्स नि मुसुं तुइनो नों खायमानो अम बेलाय किरिमा सिंसाबो क्लायो वाना मा सिंसा हायबोंगो अ फ्री विल हिनमानि तामो फ्री विल मीन्स नों जेनि मुसुं तुइ खायदे बसगो नासिक नायखाय बेलाय टं थ खना थ कक थाय फ्री विल हिनमानि हायनो ब्ले जों सिंपल सेन्स वान सुनाय दे फ्री विल ओंखाय बेलाय टं थ से दैट मीन्स का आं जान मुसुं तुइ खायसिनाय नो माने ते केबें मुंकरिका गांधी जामुसाया सॉरी गांधी जितामसा गांधी साव अ फ्री विल ननो रिजाक मानि बाग ननो रिजाका सयनो बाट अमनो नों बाहायकाय एथिकली मोरेली नों बाहायके सामुंग फनां आमो बेलाय मेटार नां मानि सामुंग माखि एक्जेक्टली आ पॉइंट नो दैट मीन्स काइनो जों साइमाना नांगो बमो काहाम बमो हामया ओंखाय बमो काहाम बमो हामया साइमि ओंखाय तामो जरा एस ए ह्यूमन बरक हिसाबै थांमानो जों गोबांमा बिजाबराव सैजाक नुगो आर ताम सैजाक आं साइमानो हामया तामो हायपानां खायना मुसुं आं साइमानो काहाम तामो हायपानां खायना मुसुंया just 2 lines से आं साइमानो हामया तामो हायपाना आंगा सामुनो तांना मुचुंगो आं साइमानो काहाम तामो हायपाना आंगा सामुनो खां तांना मुचुंया that means chini bororok जों bororok जदि से जों अमनो जों ethics by जों guide खायजि गया खाय अमो chini तामहिनाय chini education meaningless नै थाङो ओंखाय ताइ goal of education ओंखाय तामो chini goal of education ओंखाय बिनि स्पेशली बसाव moral building character building हिसाब society no tei nai bota mo haiwan shu hinka abon logi no kicha jeng taising सत्याग्रह जे सालायमानि सत्याग्रह नि परानो जे गोबां मा बिनि सर्बोदया हने जे काइसा पा उबो फाइमानि मुभमेन्ट आबोनो तैबो सोसाइटी लोगि किसा खबै सानानि कयने ओंखाय अरो आं सानामु सुनाय गांधीजी बमते हे सोसाइटी नाय गांधीजी जे सोसाइटी नाय मानि आ सोसाइटी ओंखाय जे जागाव जत्त बरक न फ्रीडम सेंस ऑफ फ्रीडम फील खायमाना नांनाय इवन बिग्रा हिंजांनाय रक बरक बो फ्रीडम जे बरक बो वान सुगमाना नांनाय theoretically practically बरक वान सुगमाना नांनाय जे अहा आनि न अ बरक रक आनि न आं अ जागा जस्टिस मानै दङ इक्वालिटी मानै दङ फ्रीडम मानै दङ आम हाय फील खायमानानि बरक बो नांगौ ओंखाय आमो सिमिया बरक अर तेबो साव अर तामहिनाय जात कतर चिकन हिनियावै जतनो थानसाकाय तंनानि दैट मीन्स आरो साना थांगाकाय सोसाइटी जत फ्री फ्रॉम सोशल डिस्क्रिमिनेशन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आ जागा मुंसा हामयाकरै आमहाय सोसाइटी बनायो फियाबर कायसा कक सामा दङबो आमो तामसा आं सोसाइटी एबा अ हासाकानि बरक नले मुंसा तो फोरोंना करै आं जे नन वायलेंस अहिंसा एबा सोसाइटी बर रक तामुइ फ्री फ्रीडम माना नां जस्टिस माना नां आमो मुंसा कतालिया आमो बेबा बर रक न सिवो आं आमो आनि कुबुइनो नायतुंना थांथानि आनि एक्सपेरिमेंट आं मानमानि सिहनो ओंखाय जों कुबुइनि बिसि जों नन वायलेंस एबा अहिंसा न फलो खायै जों कुबुइनो साइमानानि आम हाय गांधीजी कक सावो ओंखाय आमो सिमिया ताक चिनि सोसाइटी अ गोबांमा हामिया जाया ओं तंमानबो जाते जों बाहायकाय अमो गांधीजीनि इमांनि कक साइतंगो बिनि ड्रीम न बजे मुचुंमानि ब मुचुंगो अमो हाय हामिया जाया न याकादै जों सय खरकसाताय खरकसाना हामजागै नन वायलेंस फिलसफी न प्रिंसिपल न जों लाइबो जों प्रिंसिपल सनामना नांनाय ते खरकसाताय खरकसाना हामजालाय नांनाय
बेलायखेनो हामबाय जराकरिनि बागै जों तौतिनि कक अरनमा मुथांलायसिना हायनो हाय जों उल रगतिसा मालाय फिनाय जे नाय तो नाय ताखुक ते बुक संनो ब सानामु चंगो जों फादर अफ नेशन तांगै हिनजाब बथाम तम चबा खलायका ते ओ चबानि बिसिंते बाहायके चिनि भारत हानो याका ग्रिविने जों तिनि अमो हायके फ्रीडम जों तंगै मानु बनि जे गोबां मा फ्रीडम स्ट्रगल मुभमेन्ट खलाय मानि आबनि बिसिंतिनो जों तिनि अर हायके काहाम करं जतन तंलाय मानु चिनि हा मानखा चिनि तंथाय जों जतन मानखा आव जों साना थांगा हिंके साबाया बिनिको आसक कलक मा बिनि आसक स्ट्रगल रक दंगो बो मो हाई प्रिंसिपल रक फॉलो खायमानि बा लुकु रकनो ब सामानि गोबां मा बो मेसेज बोरेखा जों जतनो आरो जरा किसानि बिसिंगो जेसक मानसक जों साइमान लायखा आ बरम गनां न खुलुमुया फरे नरक जतनो न खुलुमुया फरे पान्दानो तिनि नि बागे अरनमा मुथांलायसिनाय हामबाय